Jahoana. Yo. Shabu abuwa ka. Ya mo. Ahora ziba jaba feel it. Man. Yeah, man. Hi, kale ka wena. Na ikala o elelwa movement on ke bona Facebook na ke bona the clean Lesotho campaign go ba go re chaela ka yona ga na itle jwa mo kwa thato bora itle le batho ga ka mo magana ba jweneng no ke initiative ka bueng ke bana ba Sotho ba dilemo tsa re ka botsa le batho ka dile 2019 ka dile 2019 ka 6 April. okay So ilo re bolela gore selemo sona se se sure yes so ke a gola nna ke le motho ne ntse le high color starting ntse ke se ka go la yona but I had the same plan of a o be le ntwe ba lo fela ke etsa within community ya mo ke phelang mo yes so le collector magitanyana gore ke le cleanest ba okay so ya re hona maranga mo na ntse ke ka bona go ke o na le batho be se ba qadile cleaning campaign but they focus on toropo ha lo feta metsi so I joined ke gola ne ka moga le ba etsa campaign ya pila wasn't there ke lo ya bobedi yes ke joined the campaign ya bobedi then ka ba ga push movement ke ntse le ntwe mona gore ha ena motho e leng ya ke e le gore re ditse batšha ka ofela ba kena yes so e be re fela no ka re kopanye re tlo cleana toropo ya gona re cleana le metsi ya gona okay e school so ke ntwenyana eno fela ne le movement nyana wa batšha gore ba kenye ba be le thasello ya go boloka bohlweki pele ka so tso bona tsa se re kopanya le mathata na teng ya coronavirus ke trouble for sure sanitizer ga nyana mo ntho se re sa tsela so wena go gena te o bona re le batho ba puthile matso ba lahlang di-plastic yohle ntona e bonolo bana go cleana top ha o etsetse ntho mo etsetsa lo wena le me go e tla una molemo le gobane environment is changing to provide le so o ga qala ha ba mo motho a go go mo ba la topo o joina movement yona ke tla ga qala le high fair ka mo monyane fe ka tuja le teng high fair a ska la plastic go shomona a le ka puthantle a di se batho ba masepala ntle ba di collect ba ko a go yilo go keteletse o ntse ma e ka qala ka wena go mo charity begins at home yeah okay